Na tuchokerani atine ndi barabara atongeria bwatene Francis Muthaura na Jacob Kaimenyi iboritie ngotane ya Azimio gutigana na maandamano yarbakuwa bakabwithia mweri twitite ntuko ya sabasaba bakiwa nende butibwa Kenya kinyibutibwira Kenya kinyani ni na ati babati wetikirie tora mbunge thirite ninde kiuga kire gukurukia Finance Bill 2023 baniketo ndeto Anthony Kathenyana ututaririe chiona njira endaya. Ule wale mutongero rutinguge bwa mwingi ambazira Francis Muthaura na ule ale waziri na ambazira Professor Jacob Kaimenyi nibamene litengwatanire Azimio la Umoja One Kenya Alliance nibakwelire muthenyo wa igoro ati bakethira bakiambile maandamano muthenyo sabasaba mweri tuthiete. We the people shall convene on the 7th day of July, Sabasaba Day 2023. Which event will unveil a program for nationwide civil disobedience to force the Kenya regime home. Ambazida Muthaura na ambazida Kaimenyi libele idhitie ati ngwataniro ni yathilekewa kanya bungeni ikakwalile muswadojo na kuulingera kura ende bethiro bagisindwa. Kwatha ino kila babatire kuthithia ni kwa thirikari kanya kuruta ngugi bula kubaterie muhambo yoko protest itimbo gututeria bire biga nuntuti utikira gutugitumi ya protest argument ibayero kanya gakungana gakwagyo parliament na bagyo parliament sindio alafu kurelingwa bashindwa basi tuetere thirikari executed that bill. Alafu after 12 months, again we shall have a new debate for another financial bill. Mbiru financial bill. Ni miaka eji ni mwaka juju. Ni mwaka juju wa 12 months. After 12 months, kukeda kuina another financial bill. Negeta through the same process. Ko the nani mbi. Muntu kuita kundemonstrate. Kana weta ndene street oto kuiro kukambiria tukwe sabasaba mudikeria ndende okurothugania jaire kana jaratu ochiurie kwine tumturithio ukamboria kwa tutibiri kurithio nonto bo ambassador uga turi kurithio nonto twe twathurire antu batutongeria ajumbe beta parliament o ambassador uga kura chiaringwa au ni otugetira na kuga tugetira ange imakosa manene muno nkithiragia kulingana na ambazida Muthaura na ambazida Kaimenyi kwino bataru munene ngwatanire na Azimio kwa gitio ugwebo atongere bala badure amuna itengo imutakoti bunge amuna mutongere wande antu batara thirikari batara na kura na thirikari make a decision muno na sheria cia parliament na ndia ajumbe betu beta parliament ba debate ba explain wa bolia biolia kila kitu alafu mushowe balinga kura ira balingire niwe bwirtei resolution yu kasheri uba kurukia niwe bwiritu tongeria au ni debate dira utiumba ku debate mwanka mushondi na itubwite ku respect institutions bia government governor MCAs president na na parliament itubuite oba respect na court itubuite ku respect. Kaimenya kiongagera kuga kethira maandamano mama makethira makethithika matethira meno okiri na balaba kainyereka ni aringi biashara balaba nini mantu jaja kuga kutho kwina demonstration peaceful ndene Kenya tutiujona mantu ya kuoita ukaigua muntu ageta akethia mama mboga ena marimu yawe ena mboga ciawe ena mananasi jonje de kaiwa mbero ukaigua kwi mukenya kwa antu betu ibetikire kwatha ibetikirie kwathika tuthingante katiba na Kenya yatendera jagachungai. Ambazida Muthaura akithijaga na mbele na gutetera bunge kuma kimigambe atongore bangwatanire Azimio ati Rais William Ruto ethiritwe akigura bunge babandindegana na thirikari. National Assembly inkuthikira debate ciaore bakundibate teyukitwe na executive
parliament ura itanguge na political parties. Ogwigwa political party na agenda yao, kila political party na agenda yao, ba debate na nde baraba ka win bas baraba kalinga kurira nyingi ka baraba bakombenya go support na iba bangi balinga kura kuisha. Hapo tunasema basi parliament imepitisha hii bill ni ya 1 year. Atu onora thirikari kathithia mwaka jumwe na ni mwisho jwa mwaka jumwe debate ingi keye another financial bill. Andu bakauga ai sheri gwekere ni tumizete muno ni ritwe onethera thirikari ka change. O kagitaka Profesa Jacob Kaimenyi ni ateterete waziri Moses Kuria kumana na melio yai kiria ndikibanteto. Kaimenyi akiuga katika katiba ninenkileteo mtu huru bwa kueleithia ni mauntu maingi male Kuria alelie ni mauntu makuonekana na tukiuga mtu onde na huru bote ba tiantu ba media ki inyaka bene secretaries kotomba kodora te media ne na huru akuga mantu ende kabine secretary atina huru Moses Kuria aria utima kosa na nya otegera mantu mbugura kevere mudikeria mbere ne tomba kunene ya mantu yakavita kaimbi ni mantu manini ntebuganya kwe mantu manene Moses Kuria ugere tutije na tutionaga Moses Kuria nchamba na kuumba kuumiria kuuga uma na mtu akabugura ni uma kuma muji muneno Nairobi. Beta Antone Rangi waka